July ni somthum pakhatin rin ni kan lo thleng vele tareng mai Mizoram zonal chung kwate in Java in chibai vekule Myanmar buaina kalzela Chin State Sur Khua Township Roman Catholic Father pakale pastor pakhata chuan military council tenen kan indoctrin anti wangin CDF haka ten anman sipaile Father Catholic puithiam te hi an indoctrina tuntlengin Father chu sipailamin an ko chuan akal thin ti chanchin te kandonga chu wangin keini lampo in hmelma nena indoctrin chu manin kanzot chianga apom veka tuna chuan security thila kanla kol ri ani ti in Chinland Defence Force CDF zinga an thruaitu pakhat chuan a soi Catholic puithiam le pastor pakhat chu July ni somni paruka sur khua atanga hakha khua sipaite nena I muturang kal chu konglaka CDF hakha pol chuan an lo manta ani Sur Khua Township hian mei ni riat khan CDF hakha ten police kem an hal che saktowa anua sipaiten luchil le in mei ni somthum pakhat atanga zu ni khat khan in kana achuaka Sur Khua Township tiamin hakha le matupi in kar kho som chuang zeta cheng te chu mun him lampanin ram hnuailama an tlan chia hetia mipuite tlang cheng chekara an tlan lai hian Roman Catholic Father chu ko chunglama omin sipaite nen an in kom ngei hle ti in CDF ami pakhat chuan a soi tuna an khung mek Roman Catholic Father le pastor te sipaite nen inzomna nei an ni le ni lo emo engtin nge an indoctrin ti hi nem nge na chia ero an la nei ran lo yadana gas pipeline pakhat July ni somni pasaria ti chia chu tual chung People Defence Force lamin an ti chia tani lo thu nizanam khan RFA an hril Thaton Township Winsain Kuale Sakhan Gi Khoin Kara gas pipeline phum pakhat chu PDF Polin an bom chia ti chanchin social media lama vordarin alar hlea hemi chung changa Thaton Township PDF zinga mi chuan an mani sipai lam ti chia zok ania PDF an pu le tani khovel min hua mai in phi fainan PDF hi min mo chia tani tin a soi he gas pipeline hi ram chunga man lai zok ania social media lama Thailand ram lam ne na in thlun zom na gas supply na nga talan chu adik lo ti tual chung mi ten an soi bok he gas pipeline bom chia chung changa hian PDF lamin military council sipaite kut thlak ani ti in an soya tute ti takzok nge ti hi RFA po in an la finfia thei chuang lo ni in soi ane military council nena in thlunzom company tam takin ram dang benga investment an nei hluma he thila hian military council in mo purna anei ti Justice for Myanmar chuan July ni somni pariat khan a soi finance le management lambeng anti mai amundi Nico Asset Amazement Nitijis le DWS investment hi military council te an tranpui thini in tun hnaya chui tu ten an muchuaka tunma a in ramdang benga investment thila an in rol thu hle thu po an ta lang bok military council ten an thlunzom company somporiya ta hian ramdang beng sang som pokwa zeta investment an neya heng an investment a se rong hi dollar makta doi singruk sanga chuangzet ni in soyani heng company kan soi tak te hian Myanmar hi ala thunun renga hun rei takin zomna thatak an nei rin ani heng an thil chet kwaltir dan hi khovel ma son na le sum dona in sui khom pol OECD tena an dan zam le UNO human right lam dan zam nen a in min lo thu Justice for Myanmar thu chuan ata langa dan jama chuan company chuan human right apal zut tur ani lowa chumi ani lo vek po in tuma an en niam tur ani lo ti thu hi atelani Justice for Myanmar thu puang tu ma yadana maung chuan ram sang company ten dan lawa Myanmar military council te an thlom na hi an beng chopa action na taka lak an phu ani atia Myanmar military council huai tu ten sum dona lian MEHL le
Myanmar Economic Cooperation MEC te an thunun ang bokin sipai lalchin le alubok chin te hian ram leilung chuak thil an pumbil vek tu thu chua talan ani bok Myanmar Military Council ten in thlunzoma ral thuam support tu an ngai Bharat Electronics Company tuial thele Ghost Company anti mai Posco Chevron Shell Total Company Tiamin Company songparia zeta heng sum dona investment lami kalpui ania Justice for Myanmar chuan heng hi aring tat thuan soi heng company songparia ta hian dollar billion tam tak investment ani hloma chung bank ta chu Japan le ko thlang ram Europe le USA ngat deuh vek ania Justice for Myanmar in atalan danin heng bank songpaka zinga hian Cricket Agricole Sumitomo Mitsui Trust Mitsubishi UFJ Financial Bank of America JP Morgan Chase UBS Deutsche Bank Morgan Stanley Credit Suisse te an tel thu a soi Military Council ten company a share an nei tamna ber dollar makta doi sing khat sang ni chuang an da lunai ro chu French rama Credit Agricole Bank hi ania share tamna hi management lam amundi company ten an thununa company 70% hi Credit Agricole Bank in a huam thung ani bank danga share an nei tamna then kha chu Japan Bank Sumitomo Mitsui Trust le Mitsubishi UFJ Financial Bank te ni in US Bank a chuan Bank of America le JP Morgan Chase Bank te ani thu talan ani bok Myanmar Military Council te hian tuna bank sang investment anti chungchang ha tunhu zela anti tolo nan te sipai pol ne na sumpuk tir tolo tu le ram sang investment ti te chu bank tracking nei turin Justice for Myanmar chuan angen ngala tuna chuan Military Council ten thu nei nan lak hi thlanga chuang zet ani to a hemi chung hian sipai ten civil mi poisei lo mi zako chuang thato in mi sanga chuang zet an man to thu Assistant Association for Political Prisoner AAPP record chuan ata langa pong sual mi man le mi soisak hlum te chu eng case ma an otir chuang lawa rong te ken sipai te hi an la che zel ani in than pui result nol tu sipai sarkar hi kan nol zok ti tluanga chak chuak thuzia ngai nom tak hi hian ngai thlak chun zom tiang ni somni paruk July khan Military Council sarkar chun kumsang ni somni November thla a Myanmar in thanpui general election an hol thu anon puang chuaka makpo tuma in kan lo ti hran lem lova an puang tlai jok ke kan lo ti hial jok ani sipai fir fek 10 February ni khata tanga mi pui laka thu nei nan pong laka tangin hetiang hian antidon chiang ti hi mi pui tena kan lo rin lok dan ani sang ni som ni in than puya khan party zado na tangin MP turin anin candidate loma chung zinga party soma tangchoin MP thlantlin ania sipai thlop pol somthum pali le adang zong chu an artilikon ta loma NLD ero chuan MP zakwa somkwa poruk seat la in vote musang ta bera sarkar siam thei din hmuna awma wangin president ni turpo NLD party atanga ruat tur anu chiang sata a sipai thlop party ero chu tlom sikimin an tlom chiang kher mai sangkha zakwa somkwa kumkhan ro Aung San Suu Kyi hruai National League for Democracy Party hian in thlanpuya nena alo chang towa chu ta po chuan Aung San Suu Kyi chu house arrest in an lo man le dai towa huai tu dang le MP then khat po manin zela an khung ani hemi in thlan ni hian senior general Somang chuan foreign correspondent pakha zona changin in thlan na a hne na changtu party hne na ram in rel bona le thu nei na chu hlan ani anga keini sipai te chu politics thila inham hnoi atu lawa kan barak lama kan kirle mai don ani ti in gentleman dewin soya khamitum khan NLD hian seat za a somriat pathum te meu parliament seat a changpha ani a siruk lain NLD chuan hena achang ani ti in khovel media ten an talang chin chang hredeu chuan history a thil thleng tawang hi anga in aron her chuak le thin an tia kum sang ni som ni alo thlenga sang khazakwa somkwa tanga
kum som thum alo liam le meu chuan in thlan pui zo nuwa MP tem parliament a ro an rel theilu angkha aron thleng non le ta chu ani hi in thlan ma chia sangkha zakwa somriat pakwa kha chuan sipai sarkarin notification number songpuli / somriat pakwa chu ti chuakin thlantlin MP te chuan pi thu luto union parliament adin thiang ti ani in thlanpui an buat sai zo ta chenga mani thu chua po za zo lovin amasa a an thu chu anena in ang to mi lovin parliament din dan tur khat ti danglamin notification number 1/90 khat ti chuak le in chu thu chua chuan MP thlantlin te democracy ramlo om turatan Myanmar ram constitution siam turamo purna nei tu te ani ti in a jiak le dadaya sipai do he ho chuan chuan lam farha te siamin hun an po sei jela patling taka thu an tiama mo kan ti lain sipai barak lama kan ke leang chu ti tu general somang chu sangkha zakwa somko pani khan general than su le brigadier khin ngunta ten phiaruin an pai thale ta jela thu chwa ma sa notification 1/90 po chu atham rale ta ani ti chuan notification number song pathum / somko pani chu general than su aten chua thale in sangni pariat Myanmar ram dan pui constitution aron pian chuana tura malakna chi rang kha sipai thu nei nang hel nghet theiber turin an du thalin an siam ta ni hei hi sipai thu nei tu te tanga tongkam chuak adin omlo zia le tu nu thlenga an tongkam chuak le an thil ti arin tlak lo zia aron lang chiang ta zelani sipai council sarkar chu ming chi rang State Law and Order Restoration Council te an indina mipui chi atanga la khom sum le pai tangin sipai lal ho hian an din mun an song heta chiama an kai bu turatan civil mipui ham thana ain mani masial ching mi thluak thol mi pam ham de chu an ei bang ning noi te pe in an vulta a an bau tira piangin ring takin an bawa se tura an fui changa piangin mi an se tamai thin ani chu tiang mi te chu mani chia le tha hria na ril du fim pu phalowa an thuak an suk sak an ni hloma wangin thil om zia an thli thiam tak lo ani chu tiang fui por thei jinga chon zo na thlak in pum khatna ti chi thei zonga che thin rul putara thlarawin a chia hne to then khat po mu turan omani sipai thu nei na a chil ten tharum hangin mipui an vawa dotin reng hmangin diabola point ma ati tur kopa ataka lin tur nei lo dot an phua chopa politician ni hleilovin politician din muna oman chaka Myanmar president ni chaka rilru pureng an party thlop ten an ti hlotin theilo chu poiti in ti hre engma ka nei lo ti in sarkar na tho a pension huna po bang du lovin hun abo pel zela sipai lal ni na chu a chol du tami alawa Myanmar mipui te chu tra le ha thrial na khura nuglutin tun din mun kan thleng ta ani ati thei kumin ni somni paruk July sang ni somni pat khan in thlan pui result thria ani thu puang ma se apuang thei tu dik takan ni lawa an ma ni din military council chopin dan diklowa din ania thu nei na an pong lak nu tharuk lai an veiliam nu poin ram ro rel na hi an kalpui hlei thei lawa eng department na tho main an thu hnuaia an la da pum hlum hlei thei heklo nam bil che sang po in sipai sarkari an pom lo chu ani hi sipai firfiak te thu nei na pong lak tu te hi ni tinin mipuin an la do dal zela sual sipai ten mipui te man le zel tan tir hi an hna ber ani ri nun na le na tho chan tam takomin eile bar zon konga har satna na men lo tokin ram hi atlu chemek ani covid seleng laka mipui an him lowa sikai le sipai kut tor wangin ni tina sang telin mual an liam meka mipam ham angai na hrelo ten thu nei na an chel mek hi top ni a her chuak ngei dona Myanmar mipui te nol mek sipai firfiak te nin nung hi khovelin a thir mek ani khovel chanchin thar beng ver zual le ngainom zual then khat sut ko le thuak ango Israel chuan kum somruk chung lamtang COVID-19 vaccine dose thumna apedon ti Prime Minister Naftali Bennett chuan ni ngani khana soi
complementary vaccination campaign na kalpui mek na peng pakhata booster dose hi naktuk pathian ni atang hian a pechuak tan don ani booster dose kum som rukchin thlanga lian ta vaccine dose kima rola to ten an la thei don ani Israel hi khovela vaccine dose thumna pethei ma saber zinga mi an nia Prime Minister Bennett chuan vaccine dose lakim to kum upazok ta chu he additional dose lawek tu hian ka som chu ani ati mipui te chu Sri Lanka inveng thaturin a changal bok Bennett chuan booster vaccine hi Israel President Isaac Herzog chuan alama saber don ti in a soibok Israel hi nikum December thla chawhnulam atang khan vaccination campaign hi akalpuya anram mipui za a somnga panga chuan dose ni an la to ani Sikai thar po an tlaniam chakle hei wang hian June thlatir lam khan sarkar chuan Shileng wanga khuakhirna a siam zinga engemaw zat chu alo thla dul to a ma se tun hnaya Sikai an pung chholia hei wang hian Health Ministry chuan van tlang hmun midang nena in hnai chil theina hmuna chuan face mask vua turin thupe ka ti chuak thar le ni Health Minister Nidjan Horowitz chuan vaccine dose thumna an pek le tur hi apoi mo thu soin dose thumna hi nunna a chan him thei don ani ati Japan sarkar chuan COVID-19 sikai thar pungzel wangin nimin khan Olympic Games nei mek na Tokyo a bial pathum le ko thlang lama Osaka a August ni somthum pakhat tleng state of emergency po sei Tokyo a hian state of emergency tumli an puna ania chimlama Okinawa thlerkar po August ni somthum pakhat tleng emergency hi po sei ani bok Shileng boipui na Poland how to economy minister Yasutoshi Nishimura chuan emergency po sei an rot thui soin expert ten an pomhnua Prime Minister Yoshihide Suga chuan a puang ani Japan hian ma alak chaka wangin COVID-19 darna satur hi an lo pumpel thei tuang ma se tuna hian inkai dar ol sam tak delta variant dar chu thunun tumin ma an la le mek ani ni tin sikai thar hi an pung chowa ni nga ni khan atum khana ta ni kata sikai thar sing chuang an om state of emergency po puan ni photo ma se khuakhin an siam te hi ti luina a ti ani ngai san lowa ramdang angin lockdown khirtak an puang ve ngai lo ma se health minister Norihisa Tamura chuan andamin hun la om tak a thleng chho mek ti soin mipui pon chuak tam bello ma se sikai thar an pung chaka hei hian delta variant dar chakzi ati chiang ani ti Tokyo a ninga ni khan sikai thar sangthum zaria somruk panga anoma ahmani in sangthum za somsari pasari an omthung sikai thar pung chho wang hian damdoi lama enkol tu te an mang ang to hle a ni lai ni khan Tokyo a damdoi in khum om zinga za somruk pali chu COVID-19 kai dam lo na zolten an luak khat to ani Prime Minister Suga le Olympic hoi hatu da chuan Summer Games le tu naya sikai pung hian in kung kaina anei lo thu an soya Tokyo a Olympic Village a infirmi le coach zinga za a somria chuangin vaccine an la tuat test nei tirvek an ni baka an chet vel na pok pokhena siam ani bok Olympic bubble huam chunga infirmi omle mundanga kal te chu hridhar tur vena tana khuakhena dan siam te zom vek tura tiania inti siana mun tamzo ka chuan en2 kal khapani bok organizer te chuan nimin khan games kai hnoya mi somni pasari te chuan COVID-19 an kai ti mu chuani thu choin an jinga hian athlete pathum an tel July ni khat atang khan games nena in kai hnoina nei mi zani somni chu Sri an kai ti mu chua alo ni to bo Black Widow star Scarlett Johansson attorney chuan ni nga ni khan Los Angeles Superior Court a Disney khinat tur thu boi a thelut Disney hian an streaming platform lama Black Widow theater atlang zarnia an pek chu wangin Scarlett Johansson hian Disney hi akhinga ni thu boi thelua chuan theater atlang zarwala Disney lama Black Widow atlang zarve ngal chu an inrena bo chiana ni thu zi ania sum tam tak Johansson chuan a chan pha ni in an ziak Disney hian Black Widow ang chi film lian Disney a direct atlang zar hi subscriber anei tamna tur ani ti chu thuruk ani haulo chu chuan company stock price po ati sang hle COVID-19 chuan lamin chung zong chu a phena an ti ni hei hi
Hollywood talen nei thatak tak ten Disney an ma chon tom na ani hau lowang company thil tum chu eng po ni se dananga contract an lo siam to chu an za tur ani ti in Scarlett Johansson attorney John Berlinski chuan thu chhuah siamin ata langa Scarlett Johansson attorney thu boi thelu hian Johansson le a executive producer te contract a chuan theater atlang zar chungchang chi atel ni in a inziak bawk hemi chungchang hi The Wall Street Journal chuan an tar lang hmasa ber ani Walt Disney Company chu an ngawi mai bik lowa Scarlett Johansson thu boi thelu chungchang a chuan thu boi siam ngalin thu chhuah siam ngalin thu boi thelu chu omze nei lo ani thu an soya COVID-19 in kovel puma har sanna a thlen laia hetiang lawsuit thelu ani chu poi an ti thu le hreum an ti thu an soya company chuan an star hna chuan dollar makdadoi somni an peto ti ta langin Disney atanga sum lak lu atangin sum po ala mu bele thei ti an ta lang telani Black Widow film hi July ni kwakhan United States a tlang zarania theater baka Disney a tlang zar tel ngalani Srilen nuwa tlang zar to zinga chuan hlotling berpor ani re to box office atangin dollar makdadoi zathum som pukwa point panga sum alalut der to komin chunga film sum lalut tam panga na ani phak to Disney kaltlangin tlang sarkara khan dollar makdadoi som luklai sum alalut man bok Scarlett Johansson hi kumsang ni somat lang zar Iron Man 2 atang khan Black Widow lema hian a changtana MCU film pakualaya he character lema hian a chang to ani Tokyo Olympic nei meka San Marino nula Alessandra Perilli chuan mai chi selai in ka siak peng pakhat human trap silver medal akap chuak an ramtana Olympic medal hlo chuak theima saber ani Italy rambula tlang moi tak kara ramterau te hi azaw zong square kilometer somru pakhat point pani chawania mi hring po singthum sangli vel bor chawania Mizorama kholian pa ngai ve tak then khan nen an ram pumpui hi a in tiat tok vel chau ti na ni chu kumsom thum pathum mi Perilli chuan medal hlo chu tumin kan thokrima theitop kan chuana ara chu kan muta ti in bronze medal adon nuwa mitui tlazoi zoi chunga na soi sangkha zakwa somruk atanga Olympic khel ve to ram tan chuan a medal hi a hlutna asang dangdai ngotang Olympic medal chungchang soizomin Perilli chuan kele kan ram tana Olympic medal ma saber ania kan chuang hle kan ram hi te hle ma se ram dang laka kan zapui ngai lawa kan chuang hle jok ani ati Perilli hi Italian kopui Rimini apiang ania ma se kumsong pariat mi ani in San Marino khwale tui ni na nei London Olympic ka khan ram tana ilan to apalina nia heipo hi an ramin anti thatber tum ani tuna chuan record ngei chu akhum le ta a Tokyo Olympic human trap pa yen Slovakia nula Jujana Rihak chuan gold medal adonga silver medal dong tu chu United States IO2 Kyle Browning ni in Alessandra Perilli San Marino ram te takte nula hian bronze medal adong ta ani India le Russia sipai te chuan firfiak te do le dan zir turin Russia khopui pakhat Volgograd ta August ne kata tangani som pathum chungin military exercise an ei don ti Indian Army chuan an puang Indra exercise voi som pani an nei na tur hi security lama ram pani te thodun na tur ti changna tur baka India le Russia in thian thatna rei tak an lo nei to so nge na tur ani don ti in Army thu chhuat chuan ata lang Joint military exercise tum som pani na mang turin ram pani atang hian sipai jani somngar ve an tel don ani Indian Army contingent a mechanized infantry battalion huam tel don ani exercise nei na tur Volgograd thi Russia khopui lian ber te zinga mi ni in Volga luipui thlang lama om ani ole viewer te hne dangen na han zep vele ram tiang kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti kha min lo me sak ve in min lo subscribe sak ve ngei turin kan ngen chuwa chumi nuwa notification bell ka met le in ola in da don ya